Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Nagluto akpay mo ti tinaimas asidaan. Sa ita, kunam asaan ka amangan? Nabanlugak bakit? Kan maisa, nanganak itayan. Sa maisa, adda nagpaka ni di opisina. Iso asa anak pa yung mabisin. Anya? Ada nagpakan iji opisina? Wano? Ada babae akadwam anapan nangan. Iso asaan ka makapangan? Anya ka din na itang ibagbagam, Lenny. Ay, nuamukla ko masaan ako na nagluto pay? Malala na. Ingkang haruda ni Paputo tilinuto mo si Dan. Kaduaan ka amangan. Saanin? Huh? Saan man laangan? Ingkalatan maturog. Nakababain matkan ka. Nunalpas kayon anangan. No asino man di babaem. Anya? Mala! Panawanak di kusina. Mga anak latan asyak laang. Si kakit ti mat mare. Kasanong mat anay baga nga da sa bali babae ni pare Ben. Nabayagan na nadlaw ko day tamare. Anya? Agasa man. Tunggal agawid iti malam. Saanin amang mangan iti balay mi. Ure aglutok iti naimas asidaan. Pulos asaan na aramanan. Kasta ka di mare? Wan mare. Pudno ti bagbaga. Sungarod anak adlawa kon. Baka guni-guni mo lang yan mare. Paliiwa man na imbag. Nagsingpat asawam. Kaslasan ko apat siya na marabid na ti pagpagam. Ay, sapay la ko mga rutasan apudno dagiti atap ko, kumare. Kasi tinakunak mare. Paliiwan pa yan na imbag. Tanarigat nga gat atap kay da asawam. Kat awan mo't gayam kinapudno na. Oh, apay nga itakala. Pasensyakan bakit? Nag-overtime akbas iti di opisina. Sakit na traffic akpay lang. Ay, Naan ka din, bakit? sa anak pa yanangan, ngam nakaluto akon. Kasta ka di. Katala. Mangan kalatan, bakit? Diyak makapangan. Adda nagpamerienda iti opisina itay. Aniya? Mangan ka tayo nakaginanan. Napanugak, Lenny. No saan kamila nagkasarkin ni Benji? Nabayag siguro nga imbagak nga uri agsina kamila angan. Hoy, anya ka din dito kay pagpagam. Awanan na talaga. Saan ko lang ang makitkita? No di kat marikriknak. Nga awanan pa nagayat kanyak ti asawa. Ha? No sa anak nagbidot, 5 abulanan akas dyan ni Benji. Kanayon asan nakakasango amangan. Masapa arumwan iti bigat, marabyan nga agawid. Kanayon na rason, nabannog ka no. Mare, amangan no pudno, mata mapambanog. Imbes sa pagpanunutam iti dakis ta asawam, kumusta ang kidi? Ha? Gumatang ka iti massage oil. Amangan no gapit iti bambanog na, kat kasapulan na iti mamasahe. Saanin ang masapul amapan iti massage clinic? Tadda ka mat nga asawa na. Ay, mga anak man na dito yan nga oras siya klaang. Taoray sana kung naagluto iji balay. Suntumot lang nga sana mga ni Benji. Lenny, si kakadiday ta? Ha? Oh, Marlon, si Kamot Gayam. Batchmate! Kumusta? Long time no see Kit kastoy lat ta ah. Single lat ta. Ha? Kahit masawan, aging gaita umpay asawam? Awan pa eh. Kasano ako mamakasawa? Kit sabali mo ngamin ti inaklon mo idi. Si kakit di mo tila sasawam. Ngam, ada ka dito nga agur-ura iti order mo. Saan ka di? When? Or ti in order ko amakan. Awan ka di kadwa mamangan? Awan. Iso nga dito yung kalatan table ko. Tapno ada kasangok amangan. Apay ti asawam nga eh. Busy. Mala, dito yung kanta orahin tangarod ama iserve ti kananta. Naidumduma ti panag-is-isa mo ita ah.
Si kakit di ti lamadmadlaw mo. Pudno ti bagbakak mare. Ngam niya Amangan kid di no saan ati asawam ti makagapo iti dayta nga mayat nga isem mo. Ha? Oh. Kita man. Si mabali ang distraksyon mo. Kuha ko, Mare. Ay, agpudno ka man kanyak, Lenny. Sa baling samot ti mapaspasamakan ka, ha? Kuha. Kinapod no na. Manumutan adaras ang nagkitkita kami kini Marlon. Anya? Asino ang Marlon? Ni Marlon, di ka batch tangay di kolehyo tayo. Anya? Kahit mo asawin, at da relasyon niya. Pangaasim ko, Mare. Ang mga no, ada makangagkan ka. Narigatan. Ay. Urag, kumare ta. San ka kanunungan iti daytang aramid mo, kumare? Mare, kasanok, asaan na maaramid ti kastoy. Kita man ti asawak. Awan pulos oras na kanyak nga asawa na. Pulos asaan kun amarik na ti panagayat na kanyak. Ay, tsaka mo kan kaleni. Pangaasim takpanunot ka kuma. Isimpam nita pa nagpampanunot mo. No di mo kahit nga na pagbabawyang iti udi na. Ikariking kalini. Iti kaano man. Saan kan tupulos nga agbabawi ang nagayat kanyak. Marlon, Ayaten, kan ipatag ka. No ti asawam kit saan mon amarig na ti panagayat na king ka. Saan na ko mga ipadaking kwa na. Gaputa sa baliak. Sa bali mo ti asawam. Adalaan ko makidawag king ka, Lenny. anya na ita. Ay ayaten nak, saan ka di? Ay ayatan ka unay-unay, Marlon. Nukas na nga ron, aramidin ta ti amin. Tapno mawaswas ti kalay sayo iti asawam. Ha? No napudno ka kanyak, umanugot ka iti kayat ko. Adamot kwartak, siya akong taggastos iti amin. Mawaswas laang ti papel iti panagkalay sayo. Mayatak iti dayta, Marlon. Umanugutak iti dayta. Total kat, awan mo tan mariknak a panagayat tinagbaotan mo iti asawak. Nukas na nga ron, ipakaamom king kwa na ti amin. Iti kasta, kat naanayas latta ti panangi proseso tayo. Kasadom ana ibaga dayta anak ko. Amok na lang. Napanagnika akong ti amin. Saan nga mo ni Lenny? As inurot ko iti napananday di na minsan ngal daw. Ni Marlon ti kasin sinarak na. Aniya? Nanang, amo kong ti amin. May papan kadakwada. Isasaan ako na mas daw. Ayos lang kanyak, nanang. Ha? Gusto lang na diyang inaramin ni Lenny. Iti kasta, naawanak ton. Sana marigata na manglipat kanyak. Benji anak ko. Anya ka din dayta nga ibagpagam. Saan kumapay mo't Kasi di kanayon nga ibaga ti doktor kanyak. Nakarot sakit ko, nanang. Magnamdamak langan, ngagmilagro ti amin. Gampanag ko na kasana pulo sa mapasamag dayta. Apay nga min aya, asaan mo akayat nga ipakamo iti asawam. Diyak kaya tigag problema ta sa kuhak na lang. Iso nga ilimad ko latan di amin. Hindi na amuha ka da relasyon dakin ni Marlon. Imbes na masaktanak. Kasla maragrag sa kalakpay. Gaputa na panunot ko asa na narika ta makamove on no bilang tawanak ton, nanang. Ay, una yan ti kastoy, anak ko. Bala, mapanak ko, nanang. Mapanak pa iti doktor ko. Ay na, ibadbadag man samot yung data panunot mo, mare. Ay, agkurkuripay ka dito data panunot mo, ano saanan? Si kakit dimot, Mari. Naku na, mga ibagam kini Benji, ti may papaniti pa ng waswasyo, iti kalay sayo. Unay kan, kas kalagpalas iti kawas iti dayta nga imbagam Mare, kinapudno na. Mariribo ka nakmat, iti sitwasyon ko ita. Ngam ay ayatak ni Marlon. Iso tinakarik na ak iti napudno a panagayat kan pamatag. Apulos asaan ko anarik na iti danha ti asawa. Anya?
Iso a planok nga ipudnulhangan kan kwa na ti amin. Ayawan da ito eh. Anyat namlamahang nga ibunga da itang aramidam no bilang laang. Siguro, sana narigat para kan kwa na. Gaputakas iti kanan kung ibaga. Awan pa nagayat na kanya. Ay, Di kasayatan nga ramidam. Kasarita man na sayata sa awam. Pagsaritaan nyo, nadawan parikot iti nagbayatan nyo. Saan ka takastang umabot iti analmet wano anya dita? Ay, makapasan na ay mare. Ay, saan ka nga gararami iti may sa abanag apagbabawyam to iti udi na mare? Kunak tuman. Apay ka sa tilangam, Lenny, bakit? Adda ka di parikot? Wano, adda kahit mga ibaga kanyak? Ha? Kwa? No may papan kini Marlon ti ibagam kanyak. Di ka matanagan. Tamo kon ti amin. Anya? No ti panagkunam kan makaungat wano gumura kan ka. Nagbidot ka. Awan parikot kanyak, bakit? Benji? Amo ka mariribukan ka. No kasanom nga ibaga kanyak ti may papaniti planom awaswasen ta ti kalaysata. Ay, saan na masapol pa itayta? Anyat kayat mo asawan? Amo ka napatagan ni Maron kan ka. Amok, kan mariknak ngay ayatam da dya lalaki. Kasi tinakunak. Awan parikot kanyak. Gamda ito lang ti may bagakan ka. Saan na naskan pa awaswasen ta ti kalaysata? Siyak lang ang dagawi di jayan ni nanang. Iti kasta, saan ka unay nga agparikot, gapu iti kaaddak ti balay. Anya? Tapnawan ti makaisturbo ka ta kayo. Dahil talaang, katsapay ko ma, tanaragsak ka, Lenny. Mare, pulos ka di asaan anatas day ta puso ken rignam, iti kastangin bagat asawam ken ka? Kasano ko maamatach kat amok mat nga da babae na? Anya? Iso an nalakalaang para kan kwa na dagiti na isawang na asarita. Gaputa umuna iti amin kat iso mat ti adaramid na. Iso apulos asaan ko amarik na ti panagayat na. Saan ka mawatan? Kat, pimanaw ka din ni Benji palayo? Ni Marlon nga eh. Idi na minsan pa yung aldaw apimanaw ni Benji ije balay. Nagawi doon ija ti inana. Ni Marlon, umay inton sumaruno alawas. Ay na, nakaragragsakak mare. Ngam siya, kinapudno na kat sa anak amaragsakan iti dayta ni sisyon mo. Mare, No amom nga daparikot yo itasawam, kinasaritam kumamat ay tinasayat. Sa nakasta nagaramid ka pa iti sabali pagparikotam. Anya kamutten kumare? Sigurado ka kadi asaanan na pulos nga agsubli ti asawam nito eh, Lenny. saanin ang pulos Marlon? Masiguradok dayta. Nasayat no kasta. Kan maysa, apay ko mga agsubli pa ilang dito eh. Kat adamat babae na, ti awanan ba eh. Ha? Pudno dayta. Iso analakalaang para kan kwa na, anag ko na nga agawid laangan ijaan ti inana. Ngam kinapudno na, anda babae na. Kasta ka di. Kit anya kay nga rod. Tinapatag ita. Kit data. Ay wana, pudno dayta Marlon. Ala, dito ikalaang kusina ah. At dalabit dalusak ijay siled. Tulungan ka na. Ay nasaanan, amo ka na bannog ka. Dalusak laang ti pagturugan ta inton madamdama. Ay, tsak tumat na sangsango ti nagdalos dito yung silid. Unayan ay ti kastoy. Ikatak man lalay ti bedsheet aso katak iti kabarbaro. Nakababain mo't kini Marlon. Ay. Ha? Ado a papel a nakadulin dito'y bed. Kat, ha? Reseta ni Benji dagitoy? Kemo.
Kan reseta ti akas. Anyat kahit asawan da ito'y. Inlimad na kanyak ti kaadda ti sakit na. Oh, nakaululi magkamitan. Lenny. Kwa, mabit lang Marlon. Okay katikan ka nga dito'y kalaang? Ha? Adalabit papanak. O sige. Urayok ti panagsublim. Damlatan dito'y sofa no makaturturog ka. Agsubliak Marlon. Anya ngay nga road, kastoy at talaga tibiyag, saan ang mapakpakadaan. Nabayag mo ti sakit ti anak ko. Kan may isa, idi pa'y laang, naibagan ti doktor kan kwa na, ti maipapan iti saan nan apa nagbayag. O na yan. Ngam anda nga rod, talaga kasta tibiyag. Nanang, abayasaan nyo nga yung pakpakamo kanyak ti amin. Lene! Benji! Apay nga inleman mo kanyak ti amin. Pakawanan na ko ma. Impagarup ko nga dadakas nga aramidam. Isa pa nagrek na kat limamis kan kanyak nga asawam. Nam nagpitutak. Saan apudno na ita? Kinapudno na. Ti kanayon nga ibaga ti anak ko. Saan na nga impakpakam mo kan ti sitwasyon. Kan ti maipapan iti sakit na. Kaputa saan na kahit nga agproblema ka. Nanang, binukodan na amin. Kaputa saan na kaya't amaamuam nga ada sakit na. Nakunana kanyak, nga amo na ti maipapan kada kayo iti baro akaayan-ayat mo. Iso anak ko na maragsakan pa ikit di parakan ka. Agasa maday ta apanagayat ti anak ko kan ka. Ayaw na yan ti kastoy nanang. No amok la ko ma. Anya nga itamare. Ay, nagpaspas na iti pasamak. Ayaw nga rod mari. Nakiwin na suwasa kon kini Marlon. Ha? Tapay? Nakamiris ka? Iti kaano man. Amok asa anak ngagbalinan na ragsak iti danana. Siguro, mabalin no ita. Ngam saan nga agnanayon, gaputaan da asawak ang napasakitak. Ay, nako. Maamiris mo ita amin na nagkuranga mita asawam. Imbaka kitikan ka. Saludsudam ita asawam, taamangan no at parikot na asaan mong amo. Ngamanya tinaramit mo. Nagaramit ka kiti may sapay a pagparikutam saan ka di? Ha? Mari. Kita, agbabawi ka ng nalpasin di amin. Nagado a what ifs dita panunot mo. Ngamiti ka ano man, mare. Saan mo amasungbatan da kita? No kinasaritam kumati asawam idi si bibiyag pailang, nalaglagan kuma itirik na ti ipapanaw na, taamom iti bagim, asaan ka nagkurang. Ngam saan man, tanagado ti nagkurangam kan kuana. Magbabawi ak, Mari. Naamok la ko, ma. Dahita ti bagbak idikan ka. Saan ka nga agar-aramid iti may saba nag-apagbabawyam iti udi. Iti dahito abiyag, Mare, ha? Konsensya ti karigatan akalaban. Mari. Nangamala, dahita siguro ti gasat mo iti biyag. Aklonam, kan bumangon ka manan kumare. Iti amin a plano tayo iti biyag, planuan tayo kumaan na imbag, sakbay nga aramidan tayo. Iti kasta, awan ti pagbababawyan tayo iti udina. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, gasat iti biyag. Insurat ti pagayam yo, Donabel Aran, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itiingkay Panang Tarabay.